Radno mjesto 25. Pričekajte trenutak. Dobar dan, Dominik, pri telefonu, izvolite. Dobar dan, pa imam jedno pitanje vezano za Walter Wolf, ne znam, jesam to nazvao sad dobar broj, ali piše na kutiji taj broj. Pa sad, evo, novu kutiju sam kupio, to su ove Light 100 S Exclusive Blend, Original Blend, nešto piše, šta ja znam. I uglavnom, cigara se non stop gasi. Što si? Non stop se gasi, stalno se gasi, upalim i povučem 2 dima gasi. Ne znam zašto. Gledajte, ali vi još i uvijek imate taj proizvod kod sebe? Da, kutiju držim u ruci i ono, kutija ko kutija, jel, normalna, bijela. I gasi se non stop. I to i kad vučem, kada trokira. Ovako, gledajte, ja mogu uzeti vaše podatke i sve, kako se zove, zapisati što je potrebno, pa će vam se sigurno neko javiti od naših. Trebate možda, ne znam, nekakav serijski broj na kutiji ili nešto, ima možda nešto, nemam pojma, sad gledam unutra. Nema ništa upaljač i to je to. Slabo jako vuče slabo jako i ono gasi se i trokira, ne znam šta je. Ne znam, to cijela serija loša, ali šta, ali ima vode, ali šta, ali povuko vode, ali šta. Ovako, ako mi možete reći na kom ste prodajnom mjestu to kupili? Ma tu na kiosku ovoga, kak zove, Tisak šta. U ovome, Garešici. A znate možda adresu od ti? Ma ne znam, to sam stao usput, nego išao sam raditi, pa rekao idem kupit malo da zapalim koju. Kada je proizvod kupljen? Danas ujutro. Danas. Oko 9:07. Da. Hoćete mi pročitati identifikacijski broj markice, to vam je ona plavo. Identifikacijski broj markice? Da. A nema markice, to sam išću, pobacio sam. To je kad sam povukao nalon, onda je otpala markica. Kolika je količina proizvoda kupljena? Molim? Kolika je količina proizvoda kupljena? Po kutiju jednu sam kupio. I je li imaju sve cigarete grešku? Pa ja sam zapalio do sada jedno 7 komada i svaka je tak malo trokirala. I je vam se to već nekad prije događalo? Ne, sad prvi put. Odimim Walter maltene od vrtića. A je li imate kod sebe tu kutiju, jel? Da, imam, držim u ruci, desne. Ako mogu zamoliti vaše ime, cijene i prezime? Može, nema frike. Miro. Kako? Miro. Prezime? Puzić. Kako? Puzić, jel? Ulica? Ulica Kinga, ovoga kralja Tomislava. Vaša. Broj? BB. Da. Samo malo. Jebote, motor. Odlično, recite, to je koji poštanski broj? Poštanski broj 32.815, stari Mikanović. Ako možete staviti broj fiksnog ili mobilnog telefona? Može, samo sekund, samo za novu karticu, pa još ne znam koji je to broj. Samo sekund. Aha, 099. Da. 681. Da. 2653. A recite da nije ovaj broj s kojeg zovete? To je moj broj, ali nije moj broj, nego od prijatelja, to nemam para na ovom svom, pa sam uzeo njega telefon. Mora da je. Dobro, u redu, sigurno će vas neko kontaktirati iz našeg centra, pa će biti zaprimljena ova vaša reklamacija, pa će vam sigurno nekako i odužiti. Znači, samo recite da ne znam, gase sa slabo vuku i to. U redu. Dobro, ajde. Važi, Doviđenja.